Ya subían a 4,000 más el que entaman surrender na otoridad que tiene que hacer na droga prohibido na internasyonal de Zamboanga es lang mga tiempo. Mas resyente, amo el mas de 500 mga drug dependents que estaba na 15 mga barangay desde AOR del Police Station 11 del ayer. Sila personalmente man surrender na ayuda y esfuerzo del mga barangay oficiales, gobyerno lokal y PNP, alina Centro Latino na Paseo del Mar. Na record del PNP es el breakdown del surrenderis del ayer. Total de 526 surrenderis el llaman surrender del ayer. Zone 1, llaman surrender 20. Zone 2, 39. Zone 3, Nuay. Zone 4, 33. Canelar, 14. Camino Nuevo, 4. San Jose Kawa-Kawa, 13. Santo Niño, Nuay. Baliwasan, 72. San Jose Gusu, 25. Campo Islam, 32. Rio Hondo, 111. Mariki, 45. Santa Barbara, 26. Santa Catalina, 92. Aumento pa deste, el 3,574 surrenderis estaba na 10 mga barangay. Ang pag-surrenderis, sabihin natin hindi assurance yan na tumigil na talaga sila. Gaya ng binabanggit namin ng mga nakaraang linggo pa, na mag-start tayo sa programa natin ng mga pag-accept nitong mga surrenderies na dadaan sila sa mga proseso. Kaya nga, pag magsa-surrender, kukunan natin sila ng mga detalye, mga informations. Si kumpara ko na mga numero, menos asigun el surrenderies desde 15 barrio, kumpara na 10 barrio. Asigun na PNP, a mediante de este hindi asigun un aseguramiento que hindi masilaman operate el autoridad con el mga surrenderies, siendo parte de la responsibilidad. El asegura que hindi mas entra pa na mga malbisyo estos mga persona. Na records del PNP, 13 el yamuri este tiempo por causa ya imbesti na diaton mga otoridad. Albert Luna, Dateline, Zamboanga.